Deng dalagitang Kapampangan kilala lang mga lagu at biyasa. Karasking niyaliwang kompetisyon, elam mo naman pa'y sambut. Lakwas na, karing nagligang legwan. Kaugne naninila bilang apat na mga timis adalaga rin bigpatunay king karelang gelingan, king milabas amutya ng Pilipinas Pampanga 2024. May ganap in Coronation Night naniniking the Lakeshore Tent, Mexico inyang Sabado, July 6. Baluan niyo po, to be a candidate, maragula sakripisyo aliwa mo naman ka rin candidate, maski ka rin pengari, maragul pong sakripisyo, time and effort, lalo na ka rin candidate sa mo, halos mag-aral. Kaya po ako, as a director, pinili ko itang most of the schedule during weekends. Banta alang mituturan kayong schedule kayong school and tinaon kaya rin kaya halos pamagyarin na yung klase bangka nito talagang makapag-prepare lang rin candidate sa mo. 3 months of preparation and it's all worth it. They all deserve to win deng 14 candidates. At kaya rin naning atlong bulang pakamagsadya, may putungan nung corona rin peka sinintad karing dalaga. Fourth runner-up yung representative na ning minali na Rizet Manlapaz. May nagumpeya mo namang milib king top 5 at ikwaing metong karing mata sa posisyon ng third runner-up, ang kandidatang iba't king kandaba ay Natasha Fabian. Kabang second runner-up ay Darren Gonzalez Amenibatan king Mabalacat City. Ikuha na namang Francine Miklat Amenibatan king Mabalacat City mo naman ing pwestong anting first runner-up. Kabang ing peka matimyas, peka malagu, at peka magaling ami koronahang reyna ning mutya ng Pilipinas Pampanga 2024, ing representanti ng siyudad ning Angeles ay Lizette Garcia. Samantala para karing meka misking metong karing peka malagong bengi kinlabad Kapampangan, malyari ang ILB ning replay na nini king CLTV 36. King Sabado, July 13, 12 noon to 3 p.m. At Domingo, July 14, 7 a.m. to 10 a.m. Ako, Ingkerin Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.